birinci numara, sekizinci numara, dördüncü, yedinci, yedi. Dördüncü aylanları bitti. Üçüncü numara aslında. Dördüncü aylanlar geçti. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, бүгүн 2018-жылдын 3-октябры күндүзгү саат 12:30 болду. Оштогу Төлөйкөн айылындагы ипподромдо. Мына ушундай эл топтолуп жатат. Бул жерде ат оюндары 3-4 күндөн бери болуп жаткандыгы сиздерге маалым. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине арналган улуттук ат оюндары боюнча Кыргыз Республикасынын чемпионаты болуп жаткан учур. Финалдык турлар болуп жатат. Азыркы учурда сиздер көргөндөй мына 7 кунан атайын кунан чабышка катышып 5-чи айлампаны алып кетип атышат. 9-чу номердеги кунан биринчи кетип жаткан учуру, андан кийин 7, анан 2. Başta 80.000 son, ikinci orunda 20.000 ve üçüncü orunda 30.000 son. 7-ci aylampada geledi. 6-cı aylampada karab yazıtırayım. 7-ci numara, 9-cu numara, 8-ci numara, 1-3-4. O şekilde 7-8-9. 7-7 numara. Akın kaylampa, akın kaylampa. 8-ci, Akıl Kayınbağa gitti, 1-ci, 7-ci, 9-cu, 1-ci Cenayet Odası, hala kararlaşıp 1-ci numara, yeni dana yardığa çıktı Bişkek şehrinin Cenayet Odası 30. Ağustos'ta Kırgız Respublikası'nın egemenlik günlerinde alınan NATO oyunlarında başbakan üyesi danaya bu biraz Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине арналган улуттук ат оюндары боюнча Кыргыз Республикасынын чемпионатына куш келипсиз, урматтуу президент мырза. Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбеков Сооронбай Шариповичтер. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештерим, сиздер менен эземки эл оюну көкбөрү өтүп жаткан Төлөйкөндүн Кутуу талашында жолугуп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Мына кечеден бери Кыргыздын чыран, уулу, залкар жарышчу, планетардык инсан, ойчул, улуу ойчул, философ, гуманист, биздин улуу жердешибиз Чыңгыз Тайгуш Айтматовдун Ордолуу Ош Айтматовдун таанымында деген иш-чаралар өтүп жатат. Буга чейин дагы Кыргызстандын бүт айыл шаарларында, аймактарында иш-чаралар өтүп, биздин улуу жердешибизге арналган көрүшүүлөр өттү. Мына бүгүн дагы ошол улантып, ушул ипподромго келип, ошол иш-чаранын Ошто болуп атканын жыйынтайын мына турабыз. Биздин улуу жазуучубуз, биздин улуу мекендешибиз, бул Шекспир
Tolstoy'dan keyingi dünya yüzündeki en köp okulucu insan, yazıcı. Biz her daim şimdi tarafımız bilen nasibimizden bilgemiz buradan arda sınıflarımız. Benim için degende bu 90 yıllık mərəkə dünya yüzünde bunlar belirlenir, dünya yüzünde. Bunlar geçen 10'da belirlendi, 10'da. Çoğaltı memleketlik maçlarda, Rusya'da, Türkiye'de, Özbekistan'da, Kazakistan'da, Azerbaycan'da, buna yakında Japonya'da, Kıtay Respublikası'nda, Avrupa'da bizden, ulu cevdeşimizin 90 yıllık mərəkəsi belirlenir. Buna ordalı hoş, Aytmat Tarım'da degen söz, bu koyulgan sebebi, Çingiz Çalakbuz'da Aytmat'la balalığı, hoşta ötken, Süleyman Toğun eteğinde, hoştun köşelerinde, Akburan'ın boyunda altın balalığı ötken. Bugün barımızda bir Tolku'da turgan jerdesingер, özgöçü oyunga ko'p Çingiz Aytmatov'un 90 yıllık ma'rakasida arналган улуттук ат oyunlarının respublikalik чемпионатында жолугуп атабыз сиздер менен. Жигиттер аман болгула, кыздар чыгарып алгыла, кызык oyun көргөзгүлө. Güçlülerin güçlüleri sonu diyordu buna finalde oyunga çıkan bu Sarıözön bizden omcağımızları Sarı Giyimçenler Sarıözön şu oblasının kurama komandası bizden son cağımızlar olsa ak göbültür formadagi giyimçen bulan bizden Isıkköl oblasının kurama komandasının oyuncuları. O şekilde algaçkı sekundalar başlandı. Yok geçirip olarak bizlerden Толық көрмес баштап қойышты оқшайды, ошон үчүн ортодо калыс оюнду токтоттук. Азыр биз бияка секундаларды карап атабыз. Ошол ойношо кет болсо çavulla çıktılardı, toyuğuzanına yetti, şantalaşıp, kaytarıva çıkan, topuğa çıkan Isıkköl komandasının oyuncuları, kazandan oyuncular çıktı, dağı ördek kazandın, dağı bir uzakta, aylandıra, oynadırganın görüp durağız, olaktı takımga böken ıskarla attırıp, dağı bir havayı salıp karadığını, tay kazandı gözleri çıktı, giymeler başlandı, kaytarmeler oldular. Çavulda çıkmasından oyuncuları kazandı, ulaştırıcılar düşük olacak. Birinci nomerde komandanın kapitanı İmambekov var. İkinci nomerde oynamaktan Ölökçoğlu Azim. Yavuşlar alıp açacak, tekerekten alıp açacak. Aktır oyunlayı düzgey açacak. Çıkanla. İyi. Vay malades. İyi. Hayır. Şuraya bak yedim. Sinirdim parlamentin tıprak eden böyle. Erenlerдің er oyunu көп bölümü bizge miras kaltırgan ata babaların armağına kulduğum baro деп mına Çingiz ağabeyimizin keremet sözü aytılgan, жазылған. Ошол erenlerдің er oyunu көп көрген өзгөчө басып берген Çingiz ağabeyimiz болгон. 95-97 жылдардан бeri şu көкөр oyunu erежеге düşüp halkka gel oyunu kançalagan жылдар oldu. Бүгүнкү күндө болса көкөр федерациясы Саматов Жеңалбек Мырзагел Бүртөк Жаштыкка федерациянын ишин көкөчүлөрдү мамлекеттен тараптан бул сөзүңүздөрдү билесиздер. Улуттук спортту өнүктүрүү дирекциясы
Экинчи упай. Эки упай Сарыөзөн чүйгө болду, да? Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу Тарбия жаштар иштери спорт агенттигинин